Müslüman kalendarında en көркем aylarının birisi mübarek Mevlid en-Nebi ayı başlandı. 571 yılda Hicri yıl bilen Rabiul Awwal ayının 12 gününde barlık galemlerge rahmet etip jiberilgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga kelgen. Mevlid mübarek bulsun. Resulullah namazda başındadır anın tacı. Ümmeti ümmeti diye ağadır gözünden yaşı. Ümmeti ümmeti diye ağadır gözünden yaşı. Resulullah ravzasında zikreytip sayri kışlar, şol kışlardan gıybret alır, salavatlar aytik dostlar. Şol kışlardan gıybret alır, salavatlar aytik dostlar. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi alhamdulillah biz sizning bilan Mavlid oyina kirdik. Alloh taolo shu mavlidlarimizni muborak qilsin. Mavlid bayrami 7-chi, yaqincha 8-chi asrlarda kira boshlagan musulmonlar jamoatine. Ham endi Mavlid bayrami birinchi tapqir ul Erbil shaharida o'tkazila boshlaydi. Ona shaharning ixlosli hokimi bo'lgan Malik Muzaffar Abu Said o'tkaza boshlaydi. Ham u Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shafaatlarini umid etib, onun turunda qasidalar yoza. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning turmush yo'lida bo'lgan bütün eng muhim voqealarni jiyib ol qasida yoza. Shulay etib ol dindar g'alimlarni jiyib birinchi tapqir Mavlidga negiz sola. Mavlid degan so'z tug'u deganni anglatadi. Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelu ol bizning uchun shodlik. Ham Alloh subhanahu va taolo ayta: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz seni ey Muhammad yer yuzina g'alamlarga rahmat uchun jibardik dedi. Ham shulay Alloh subhanahu va taolo ayta: "Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi falyafrahu." Allohning fazilatina ham onun rahmatina siynigiz dedi. Ajir yuzina ham qalamlarga eng zo'r rahmat ham fazilat kim ham narsa deb so'rasangiz, ul Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Chunki aldagi oyatda mening turunda Alloh taolo bizga dalil bo'larak aytdi. Ham biz musulmonlar eng ko'p kimga siyinirga tiyish, ham eng ko'p kimni yaratirga tiyish. O'zi bizning bolalarimizdan da, ota-onalarimizdan da ko'proq kimni yaratirga tiyish? Muhammad sallallohu alayhi va sallamni. Chunki u bizga Qur'onni, dinimizni, islomni ham sunnatni erishtirdi. U bir qachonda o'zi turunda o'ylamadi. U har vaqtda da ummati ummati deb duo qildi. Mening ummatim deb. Hatto qiyomat kunida da bütün payg'ambarlar, bütün kishilar o'zi turundagina o'ylaganda shunday og'ir dahshatli kunda da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummati deb aytashak, o'zi turunda o'ylamayashaq. Bizning turunda o'ylayashaq. Ham biz
Ни өчен без сөенмәскә тиеш аның шушы дөньяга килүенә? Әлбәттә, без үзебезнең туганнарыбызны җыеп, кардәшләребезне җыеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям турында вәгазьләр тыңлап, бәлки мөнәҗәтләр әйтеп, касыйдәләр әйтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга дугалар кылып, салаватларыбызны арттырырга тиеш булабыз. Инде Мәүлид айы әле дәвам итәчәк. Инде Аллаһ Тәгалә шушы айларыбызны мүбәрәк кылсын һәм Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның хөрмәтенә безнең гөнаһларыбызны ярлыкасын һәм кыямәт көнендә аның шәфәгатенә ирешергә Аллаһ Тәгалә һичшиксез безгә барыбызга да насыйп әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.